Whaatalo whātu telefolo Radio Samoa le nei fo i tae au, usi mea le whaafonga o talo les wharaile. Ua whaatonuina le whai o se ilo ilo ngau ili whaasanga i le li talavou luas ful whātau sanga. Le ana mafua i le whaalawalawe matautia na tūlai mai i le tae au ana nafi. O matu tangi matu a read, le ua whaailoa whaalawa i tele mai i tua o ia lea na tawhanaina tangata i le no fuanga. O lo o whawai whale i le o ngā tutono o le taulanga i au kilani. Ma e whaapeo se tasi o lo o whealua i ma le tau vai, e ilo ai e le vai ngō whaamasinonga, no fuanga o lo o whealua i ai, a o no fo vaava ai ai. Whai mai le palemia Chris Hipkins, o le aso esu e ai po o whea na ia maua mai eile la au malosi na ia wha o ngaina, a o lea e wha asala ilo na whale. To e ele ai so na lai sene e na te umi ai se la au malosi. Sau no Hipkins, o le aso esu e ai fo i pe iai ni wha ailo ilo na misi, a o no fo vaava ai read. Reportia leo leo lo masalo mia, e ono feso o ta ile ngā yo inga le li talavou na toe maua mulimuliane wa maliu, malana ngā aluenga. Ai mai nisi o tangata whai ngā aluenga, sa iai tutono o le whale i le taimi na tupua iana na fia fōlinga mai, e iai lava le tangata na alu atu read e sui. A o ta wai le ilo ilonga wa ta ua mai i urua i reporti, o le alava na mata i tu e le vaenga o whaamisinonga le li o read ma o ana nafi, le ana tupuai a o le aso lulu, le taimi mulimuli na whailoa i ai malana probation officer. To o tolu tangata whasi o tia le whaalawalawele nei, e au whei maleli i talavou na ia whaatupuina ma e o mai le tau nei wa whaamauti no mai e leo leo, o lo o ngā lulu e pia e whaamaunia po o ai isi tangata to alua. Whaamauti no mai e fo e le pūlenga e ana le whale na tupu e le whaalawalawe ana nafi, le present properties o lo o whaawau tāpuni a pia nei le whale, tā lia se isi whaatonunga mai leo leo. Silia ma le tasi se lau tangata ngā lulu e le Universite o Otago wa mauti noa e o i le vaea. O le masina tā luaina whaelo mai ai le mālo lana fesoasoani tupe. E se lau 2.8 miliona e fesoasoani ai i Universite. Ona o le te le wangau mafua mai le pauma wa lalo le whainu umero o whanau wa onga mai atunu i fafu. E ui lea fesoasoani e le isui ai le whaai unga le Universite o Otago. Ma o lena whai mai a whaataunu ina pia le voluntary redundancy, po o awa noa e ofo mai ai lava le tangata e manao e alu i le vaea. Mai le salau iwa sfuru tālo sanga na whaatalo sanga e fio i le vaea. O le salau ma le fito o le watalia ma e tusa lea ma le valu sfu ma le tasi tangata ngā lulu e full time. O le o ai o lea whai numero tele o le a whaasau ina mai ai le tasi miliona i le tausanga le nei, ai amata whaasau mai le iwa miliona i tausanga te itasi, amata mai le tausanga fou. E ui nei tupe whaasau lo mo mia lava le whaasau mai o le isi 2.1 miliona whaau popo le Universite. Whaamaunia mai ei fo i le Universite o Otago o le se lau mo na tupu wa whaamaunia o le ao i le vaea e le whaapea o le ao ume le taimi tasi o le alava o le ao a wawai. O lo o whaau au pea tau vanga i le vau Amerika masaina po o aio i la uele o tele i totono o le Pasifika. Lua masina tāluai nā siasi mai ele whailau tūsel malo tele i Pasifika. A o le vai asa fou, o leo le asa o le whailau tūsel le ami e a siasi i Papua New Guinea ma whaai ua i Ausitalia. O leo fo iele i mamau atu le whai ngā malanga saina nā alu i le atu kuki ma whailoa i malpalemia i a Mark Brown o ia fo i o le whaatono o le Pacific Islands Forum. Le ngata i leo le vai asa tāluai lea nā sia i fo i le palemia o Solomona Beijing i Saina ma e reporti e le tasi se malienga na sainia i lea whailoa inga. O se tasi o malienga o le awha atanga i leo leo mai saina i leo ina taulanga o Solomona, se iau o i le lua afe luas fumalelima. Se malienga o whai mai le minister alva i fafua ni usila, e le onofo nofo le leiai ni usila, au se talia, whapele malo telo Amerika, ma ua talo sanga le minister iana na ia mahu taia Solomona, whapea ai masaina, e whaailoa mai le atoanga o le malienga o sainia. Mai le Pentaconi Amerika na nafi, o le whailoa inga ma Papua i le vai asa fou, o le ato e tala noi nai le malienga na saini ai Port Moresby i le masino me, whaapitoa lava fo'i i le leoina whaapea au nanga whaamiliteli. Ta ua mai fo'i le isi ngoi au kilani le vaveawa na leila e mai le ofiso leo leo, o le ana wha upenga ina le au ngā oi. Te o le tono le vaveawa, na oso wha iai le au ngā oi se tasi o whale o ai ngai papa toe toe. Ma e whaapea o lea na watu manaifi, pa te tā polo mana ono iei fo'i malela au malosi. O lea na o ma ave nisi o meta o tino, ma lo wha au wau i le so e enga. Tala muli muli, o lo tau sa ilia pene i leo leo le tangata wha tau whale i kala i stete, na amata su e mai le aso lulu. O yen fei bau e fai ngā luenga o se real estate agent mo le Harcourts, ma e wha peo le tae au le aso lulu, le taimi muli muli na wa ai ai.
Ripote folinga mai o le asa iai mo ngā luenga i tu ai whale o ainga, i le taimina leilo ai. O le watu e mauala na ta avale tu sa maripoti mai le ofisa o leo leo. O pāo se tangata whai ngā luenga i le ilevo na amata, ma wata ua mai le whaapopole ino lo na to alua, ma lo la ualo e to tasi. Ua wala au mai ei ma leo leo isu o se tasi sila fia nisi whaamtalanga whaatatau i a pāo, e vāwewhe so o ta i atu i le tasi. Tala na o le nei tai au, manuia le aso.